Bun ki beriu kilap khana tang ya ki jingduna jong ka sorkar bayalam da ka NPP, Henry Kim julap khana pat ya ki kam babha ba ka sorkar kalale, ong usimbut menteri rang ba ka jela mas ngabalang dhar, habakren hakas ngipen ha perda ya ka jinglek kemendap Sanpaus nam ka Mukla Raj Upper Primary School hakalai po tarik risau. Haba beteng ya ka jingkren umas ngabhalang ulaong, dan sorkar kum gani ka sorkar ka bamenta, tang hapo an riu teligis nam kelale shibun ki kam penroy ban kentiau ya kajela balada yathu shisngiru dap shu bat ya kane pilasaki dan kam shu ban batai ha kaju kapor ula pentip ru baka sorkar kelada ban mangsan pusan klur tingka na kabenta ka surak hapo ka 2 Juwai constituency bat penbenaru bante ya ka sports complex ha kasnong Mukla kum hawa ejer Henry hapo ya ka wa ejer ngalawan jurip ya ka jaka bante ya ka sports complex na kabenta ka Mukla Raj bat hapo sans nam pinsayo I ka bakumno kata ka sports complex ya menta ngampat yathu na mar ngakwa ba UMLA Wailat Miki Shila unjab bun sin kum UMLA ini sorkar ibun sin UMLA bi chief minister wembromngi rakti jo ya appointment UMLA yongpi otak ujurukan rupan Sino pa na pong manuhay lagi usiyang kadet tibiyan pangong ay doon. Tayo bi ang di manayo bi kamagayong nayo pa. Uki wakam ikonrakan mo pa. Kamajo karam gumani ka sorkar NPP yung iwa. Tigo pa yung runalawin yung tigo pa ka sorkar hile ba. Njo ka na para mi bahay ka mo ka sorkar dali o kanai. Ungkam government ngam gani ko gindu tu digistam infrastructure development da khana ji silam bebre bang fini sakini te woro ngam nam pam ni batai bare yo da gani ji pa pasan sini ya wajian ni en program haga mukla kondusi dang dat sanction ni terus project kamusan pausan tur approximately ni benta ke jual kondusi kama ndu nya tu digi chinong penpo penpenyi Ito ni gurang mawailat le kajing sekiat de biarai wangai ko hai bi wai studio mai pi mau kam ko ajar wai hakok betu da dai sindo na kam betu boy yang penjum bon sin duwe kajak kajak swa mai sindo na dewan pa yang step ninja med yo credo ke sport complex yung Klaraj daw yu bi po sansden kamon man complex yu de manga kam bukana kani ko wa mali ko jo bon sin chu ya gani ki fencing da kana wa mele ne ki sket yo sanction ki titai nom yo goro de de bo ngai wa tamro yo kulu daga ta yo pendem yo man bi ki skuli ko yo dak ko biang yo amram na lor kita dang bon ki belum man ulah ya kacnong bi kam tam yo to hani ki chongan program ini kita ke tourism complex udah cnai ta kita yo man of new models ya kam Klaraj bisto yo TP Bagi idea di kota share orang untuk sendiri cendera ba rayo ngabro kamu nulai kai handai kam bijing ke alang lebih sungguh maya ini dem tau penurlong wi kam sorkar trang di kam tau emeli maya yong pi